tango zo benga ngaende na uti na Kibumba na place oba benga ka Kanyama Horo place ya Mama Olive eza pene na Kilimanyoka na place ya Kibumba mapinga ma FARDC ezobeta na batu ya M23 parce que Kibumba eza divisé par deux. Parti mosusu eza occupé na M23 na parti mosusu eza occupé na force gouvernementale FARDC. À ce moment où je vous parle, mapinga ma FARDC mazali ko bombarder place babenga ka Kanyama Horo eza na position principale ya Kibumba place o ba M23 bazui nde gouvernement ezo bombarder elingi récupérer place yango. Après Bosololi ya commandant adjoint chargé des opérations général Kitambo ya lobby bako bengana na banguna ya M23 pona makambo ezaliko salema bako ya kondimate batu ya M23 bakota na mboka Goma. Mokonzi moko ya polisi tozalaki na ye moko lobby population ya Goma ezala calme parce que mapinga ya biso mapinga na FARDC mazaliko bondela pona boye kimia na mboka Goma. Bongo ngambo musu eza na maboko ya 1-23. Kibumba eza divisé par deux. Parti mosusu eza habité na majorité ya population eza occupé na 1-23 na parti mosusu eza occupé na gouvernement. Donc batu yango bakabwani mboka Kibumba na Kibumba eza na 20 km au nord de Goma. Kasi bongo bato bazali kuna bakimi to situation ba civil eza ndenge ni. Ba civil bakimaki za mwena 8 km na Kibumba place babenga ka Kibati Kanyaruchinya ti na vile ya Goma Nyiragongo. Donc bango bazali komiti ya place o balingi na nzela na banda kwa batu. Donc bazana catastrophe humanitaire maintenant. Exclusif sur Info 243 en direct de Kibumba. Hata kwa bora nikilimia hakuna shida. Bora nisiseme kitu. Nani kale wapi? Alpha. Two zero uko wapi?
On a gardé ma fonction de problème. Maman Olive tozali awa epuis omoni très bien que baelema na biso nyonso bazali oyo bacommentaire baza kosala wana eza ya lokuta toyebi biso moko toye kovivre yango bato na biso bango oyo bango na front bongo boyo bakimi bazali wapi ou bien bamoni bafantome nde oyo baza kokima ou bien mais armée mobimba ezali awa epuis occupation moko oyo ezali te alobi te bato na biso barebele bazali awa te preuve ane ke biso moko la police tokomi na esika yango epuis armée commandement mobimba ezali awa nalobi appuye nde na droite oyo koyi na naza congolais nakobimisa kaka mpe nakoloba. Mheshimiwa kamanda wa polisi, unaweza tuambia tuko wapi? Elezea wakazi wapi huko na kwa nini? Mama tuko hapa kwa Mama Olive, wanaitaka Mama Olive. Kote tu ya Kibati wanaita Kibumba. Ndio fasi tuko hapa sasa. Kuna watu walisema kwamba jeshi limekimbia, na wewe kwa nini umekuja hapa Kibumba? Si ndio yenyewe tuko mission ya la polisi kujua kuchunga polisi, kuisekirize comme tel. Hapa tuko baelema yote ya FARDC beko hapa. Hakuna hata elema moja anakimbia. Daeni unasikia hata mataki iko nafanyika hapa. Pale mimi nakwambia sema tuko hapa, jeshi mzima iko hapa. Population iko kimya, iko na confiance na jeshi yetu iko natumika kazi. Alors, mon colonel, moi, français, on est où précisément et quel message d'assurance à la population congolaise? De quoi que vous êtes en train de suivre, ce qui se passe, nous sommes sur le champ de bataille comme tel, au front. Donc nos militaires sont là, vers Kibumba. Alors je rassure à la population de façon qu'elle soit calme. L'armée est en train, disons, de travailler comme il se doit. Vous rassurez que Kibumba est sous contrôle des C'est forces sous contrôle, mais comment moi, la police, je suis là? C'est pour confirmer effectivement que la police est sur place, là où se trouve l'armée. C'est fini. Je ne parle pas beaucoup. Jambo sana mzee. Tuambie kwa maoni yako ni nini watu wanasambaza habari ya uongo kuhusu kama wanasema jeshi letu imekimbia. Wewe tunakuona hapa, kuna kitu gani ya kusema? Mtu mwenye kunapasha habari yenyewe hakuona yeye peke maana ule ni bandi kwanza. Ule kwanza yeye ni kumkamata kwanza. Parce hapa jamii niko kulinya ya kwanza afro. Hapa jeshi letu liko nasonga mbele kabisa. Sasa tunasikia na Wakenya wamekuja mimi wanasema hawatapigana na waasi. Wewe unasema nini? Sasa wale Wakenya wale kwa kweli kama wanasema hawatapigana na waasi, maana warudie kwao tu, hatuwataki manake. Kila MONUSCO wote kesho tusimone, kesho tuko na greve kunivua Goma. Maana tusione Mkenye, tusione MONUSCO, kila MONUSCO tusimone. Na unaambia nini wakongomani wenzako? Wakongomani si wenzangu tukue njoo na nguvu. Chie tukamate tusukume mbele jeshi letu la FARDC tuwasponsorize kama ni chakula. Mie ninasema nashukuru sana President wa Kenya alitwala jukumu ya kusema asaidie wakongomani ili tupate amani. Sasa kwa leo wakisema hawatapigana pourtant na walikia mission ya kusema wa neutraliser groupe za armées zote zenye ziko hapa ku West. Alors wakisema hawatapigana tena, habana tena mission, manake mission balileta wanaidevier, wanakuwa na wengine nia sasa mbalimbali. Alors kwa ile tunaweza sema wajikaze, kamata tu virago yao, wafunge mirago warudie kwao, mkongomani yepeke atapiganishaka. Amani ya Kongo italetewaka na mkongomani mwenyewe. Asante. Na unasema hayo kuhusu M23 ambayo inasema tu mpaka itafika Goma. Hata waseme asema atafika Goma, tunasema armée yetu iko nguvu, armée yetu iko très fort, tuko si na tunaisoutenir, c'est ça vile ba jeune, hatutawacha,
wanapiganisha nguvu mpaka chini, ile iko na wanajigamba kusema ati wao watafika hapa Goma, mais si jeune tutajiunga na kama wakisema aseme biko hata na maarme lourde za kushinda arme yetu, tutakamata hata na majiwe, tutakamata mamipanga purke tubatoshe mwinchi, paske inchi iko yao, inchi ni ya Bakongomani. Hii ni nchi yetu ya Bakongomani yenye tulipatiliwaka na Lumumba. Members of the Kenyan Defense Forces arrived at Democratic Republic of Congo's Goma airport on Wednesday as fighting between the army and M23 rebels forced hundreds to flee. The soldiers are part of the East Africa Community Regional Force. Their commander, Jeff Nyaga, said the primary focus is still on diplomacy. And those who fails or refuses to voluntarily disarm, then we'll go for them. M23 have staged a major offensive this year, seizing territory and sparking a diplomatic row between DRC and Rwanda. At least 188,000 have been displaced in North Kivu since October 20th, according to the UN. The rebel group has moved closer to Goma, a key city in the province. The governor there said on Tuesday that rumors of a rebel presence in the city are spread by the enemy in order to create panic.